Non hedjong isi sodak daga birta nang kele arjuik tha. COVID-19 avur ki jumpuda porahut Assam Sorkar pen akimi standard operating procedure akimi puthot pini pangdak pon thutanglo. Akimi SOP along district nerkep aphan kapajok pon. District nerkep aphan ada por 5 pho pen arni sam por 5 pho an hitikulat kang pujia hukum piponlo. Non hedjong Assam Sorkar hin pen akimi SOP ka pangdak pon thu. Karbiang long life kelang arara tumaphan isi sodak daga birta. Assam Sorkar pen puthot akimi SOP ka pangdak. A district tin aphanta kaprek arona tang ki pipon. Bosik ni phaing ko rahini ada por 5 pho an inter district ka chilenga war side ke khang thu. Guwahati rong supi anarlo por 5 si amsi hithikulat ingpulong choji. Anarlo por 5 hini pen puthot ada por 5 pho an Guwahati rong supi curfew ka pangdak. Bangso SOP along district nerkep aphan arona lo pen kapajok ponlo. Kapajok pon district nerkep aphan arnikang sam por 5 pho pen si curfew padu ponlo. Tangte kunana district aphansi kapajok ponlo. Nanglitum arjupon pamera ningchibi tha. Kapajok pon district nerkep lake West Karbi Anglong, South Salmara, Majuli, Bongaigaon, Chirang, Udalguri, Dimahasau lo pencharai dio. La district nerkep aphan arnikang sam por 5 pho pen puthora da por 5 pho ansi curfew padu ponchotlo. La pen Nogong, Tejpur, Dibrugarh, Tinsukia la pen Kachar la district pho bangke COVID-19 ke so avur nonpu anta akijum ki theklong le dera jok bosik ni phai ingko re hini an lang konthupo la pen ta jongsi kijum theklong le pulote lockdown asai deng ponang kok ta thek pusi pangdak pon puthot rui thu boy phitlo non hedjong Assam Sorkar hin pen akimi SOP ka pangdak pon thu Karbi Anglong life kelang arara tumaphan isi sodak daga birta Assam Sorkar pen puthot akimi SOP ka pangdak. A district tin aphansi kaprek arona tang ki pipon. Bosik ni phaing ko rahinia da por 5 pho an inter district ka chilenga war side ke khang thu. Guwahati rong supiana ro por 5 sian si hithikulat ingpulong choji. Anarlo por 5 hini pen puthot da por 5 pho an Guwahati rong supi curfew ka pangdak. Bangso SOP along district nerkep aphan arona lo pen kapajok ponlo. Kapajok pon district nerkep aphan arnikang sam por 5 pho pen si curfew padu ponlo. Tangte konana district aphan si kapajok ponlo. Nanglitum arjupon pamera ningchibi tha. Kapajok pon district nerkep lake West Karbi Anglong, South Salmara, Majuli, Bongaigaon, Chirang, Udalguri, Dimahasau lo pen sarai dio. La district nerkep aphan arnikang sam por 5 pho pen puthora da por 5 pho ansi curfew padu ponchorlo. Lapen Nogong, Tejpur, Dibrugarh, Tinsukia lapen Kachar la district pho bangke COVID-19 ke so avur nonpu anta kijum ke theklong le dera jok bosik ne phaing kore hini anlang ponthupo lapen ta jongsi kijum theklong le pulote lockdown asai deng ponang kok pa thek pusi bangdak pon lapen kapreka district along ana bangke kaikia sonsi dobompo COVID ingprim hong ni ka chipidun tanga tumaphan sai hem ka chebangja phansi pachini pon lapen usu chupa thebom lapen ningkan phopen a ber usu ki do tumaphan methanga hempensi sayamo kape klemja phansi pangdak pon adhoron tinatum kardoma hema bangke kaikia son inkir pon chekpo news report Karbi Anglong live